ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku ruyu wa gatanu kwigenekerezo rya 17 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda byibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira demokrasi ya Kongo, aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'umutekano mu bice bitandukanye mu bumanuko mu buraruko, aho turi buze kuraba uko urugamba rukomeje kugenda rwitegurwa mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko mu gisagara cya Uvira ikijyanye n'umutekano gikomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye nk'uko amakuru adushyikira abisigura, aho turi buze kubabwira ibikomeje kugenda bitegurwa mu buryo budasanzwe ndetse n'uburyo igisirikare cy'u Burundi nacyo gikomeje imyiteguro ikomeye yo gufasha FARDC urugamba, kuko bafite impungenge ko igisagara cya Uvira gishobora kugwa mu maboko y'izasarambwe bigashyira ibyago bikomeye ku gisoda cy'u Burundi kiri mu nteranto uvuye ngaha mu gisagara cya Uvira, dore ko ari intera ibirometero bitarenze 30 ugana mu murwa mukuru i Bujumbura. Turi kumwe rero n'umutamuri buze kutubwira byinshi ko bikomeje kugenda biba, araza kutubwira situation iri Uvira, aho ari buze kutubwira ko mu bindi bice rero ubwo ngubwo bwanamumenyesha makuru nakubwira cyane cyane wenda tukiri hano muri Sud Kivu. Ndashaka kukubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakamejeje, kuko mubwo ngubwo mu bice byegereye cyane cyane kino kibuga cy'indege cya Kavumu, wenda ntabwo umuntu yavuga ko neza byegereye, ariko ni imisozi. Aha rero ni ku kibuga cy'indege cya Kavumu, turaza kumwumva tubwira byinshi ko biriko biragenda bihibonekeza. Turaza kandi no kubabwira byinshi mu biri kugenda bibera Uvira nk'uko ari bubivuge hano rwagati mu mujyi wa Uvira. Bwanamumenyesha makuru, ndashaka kukubwira yuko ibintu byawo byongeye gukomera ku rwego rwo hejuru, kuko ya misozi yose ikikije n'ubundi uyu mujyi wa Uvira byarangije kumenyekana yuko umutwe wa 23 warangije gutegamo za GPS zirimo zirakurura amakuru yose yo mu mujyi rwagati. Noneho ibingibi nibyo byatumye abarundi bongera guhaguruka. Hari abarundi bavuye muri ibi rero ni ibiri kugenda byibonekeza mwabiri abice, turaza kwinjirayo tubyumve mu buryo bwiramvuye turaba ibiri ko biragenda bitegurwa bivugwa ndetse binatangazwa ko hakomeje kugenda hagaragara umurongo muremure wa bamwe mu basirikare b'u Burundi bacungera umutekano mu bice bitandukanye ebyo muri Uvira, aho bivugwa ko hari amakuru akomeye yamenyekanye ko izasarambwe zaba zamaze kunoza umugambi wo kugaba ibitero simusiga ku gisagara cya Uvira, aho bigaragazwa n'amakuru akomeye yakuwe mu butasi mu ntasi za M23 zafatiwe mu gisagara cya Uvira mu mukwabo watangiye kuva ku wa gatanu w'indwi heze kugeza ubu ngubu. Bikaba bigaragara ko rero abarenga 15 bamaze gufatwa bari gukoreshwa mu gutanga amakuru yo kugaragaza ibyari byateguwe. Birero ni bimwe mu byo turi buze kugarukaho. Turaza kujya i Warikare kugeza ubu hari imyiteguro ikomeye y'urugamba, aho bitangazwa ko 23 imaze igihe ijyanayo abasoda, mu gihe kandi bitangazwa na FARDC nayo mu ntangingo z'indwi yatangiye kugenda irungikayo abasoda. Kuri ubu rero hari bimwe mu bice bitandukanye byatangiye kumvikanamo ibiturika. Ibi rero sinanabayisha ko bizatumye hari abaturage bava mu zabo. Ubu hari abaturage bo muri Warikare batangiye kugenda bahungira ingo zabo. Ibi bikaba rero biri gushimangira uburyo ki imirwano ikomeye iri kwitegurwa mu buryo budasanzwe butandukanye n'ubwo benshi bari biteze, nk'uko mutamari buze kubitubwira mu buryo bwiramvuye akatwereka ishusho ihari yiri kugenda biba. Turaza rero kubibabwira mu buryo burambuye turaba ingingo ku yindi. Turaza kandi no gukomeza kurebera hamwe ibijyanye na Wazalendo na FARDC badakomeje kumvikana. Turababwira rero ibijyanye na dispositif d'alerte précoce, buryo bwo kuburira hakiri kare bwatangiye kugaragarizwa abaturage, aho rero hari abaturage basabwe guhunga mbere yuko ibintu bikomera.
Mutamara yibuze rero kudufasha akatubwira mu buryo bwiramvuye kandi biri kugenda bibera mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23, aho nk'Igoma hari amakuru akomeye y'ibiri kuba. Mutamara yibuze kutubwira ko Igoma bimeze gute? Reka twinjire kuri front line muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mu bice bya teritwari ya Warikare, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. In fact biragaragara ko umutwe wa M23 watangiye kwikanga kuko barabona neza yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ngira ngo murabizi mu minsi yashize bagize gutya banasenya ikiraro cyo muri Warikare kugira ngo umutwe wa M23 udakomeza kwataka ndetse batabango bagera ahitwa Pinga. M23 rero ntabwo yakomeje ni mu gihe rero n'Igoma naho twinjiye muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo naho hari amakuru ariko navuga wenda nko mu mujyi wa Goma. Situation y'umujyi wa Goma ngira ngo murimo murabibona yuko irimo iragenda ihinduka tetarema. Ku munsi w'ejo hari hatangajwe ibijyanye n'ihinduka ry'ibiciro by'ingendo. Iby'Igoma nabyo turaza kubiramvura mu buryo bwiramvuye turaba ibiri ko biragenda biba. Ni mu nyemerero Umutama tumwakire noneho mu buryo bwiramvuye duhere ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho biri kuvugwa ko ibintu bitameze neza. Twumve situation iri i Kavumu. Nguhaye ikaze rero, mwibutse ko ngato bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka twakira Umutama tubwira ibiri ko birabera i Kavumu, twumve ibiri kubera ku kibuga cy'indege Kavumu bimeze gute Mutama? Mu bindi bice rero ubwo ngubwo bwanamumenyesha makuru nakubwira cyane cyane wenda tukiri hano muri Sud Kivu, ndashaka kukubwira ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyakamejeje kuko nubwo ngubwo mu bice byegereye cyane cyane kino kibuga cy'indege cya Kavumu, wenda ntabwo umuntu yavuga ko neza byegereye ariko ni imisozi yiganjemo amashyamba, bigaragara neza yuko yitegeye ikibuga cy'indege cya Katana cya Kavumu. Situation ihari twarangije kumenya nuko umugabo witwa General Emmanuel Masunzu, uyu ni Masunzu rero nawe uri kuvugwaho aya makuru nkuko rero Umutama agiye gukomeza tubwira akatwereka ishusho y'ibikuba. Yakamejeje yarakaye cyane, arashaka byanga bikunda ngo kohereza drone izi za CH4 zigomba kuza ngo kurasa indege zose zasigaye kuri kiriya kibuga. Uti niye mpamvu byarangije kumenyekana ko umutwe wa M23 uri gukusanya ikintu cyitwa amafaranga, noneho ayo mafaranga ngakaba ari ayo gukora ikijyanye na mutation, nako ikijyanye na ndabivuga gute ni maintenance gusa na mutation igomba kubaho kubera yuko hari indege zimwe zigomba kuva hariya kuri iki kibuga zikajyanwa ku Kigoma ariko nyuma yuko nyine habayeho maintenance. Ubwo rero ibyo ngibyo babimenye, igisirikare cya leta ya Congo cyabimenye, kimenya yuko ngo hagiye gukorwa maintenance karabutaka y'ibikoresho byasigaye hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bizajyanwe mu bice bya Goma, mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo arabibonye ku mutwe wa M23 uri kugabwaho ibitero mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, naho rero ngo urashaka kugira indege uhagurutsa. Noneho uyu mugabo yakamejeje aravuga ati bijyanga bikunda na ndege nimwe izaguruka ahangaha, nta gikoresho na kimwe kizahava, nta gikoresho na kimwe kizakorerwa maintenance ahangaha, kandi n'ubundi amakuru hari nuko bayitangiye batahubwo tugomba kubirasa byose. Ubwo rero muri iyo misozi harimo haragenda hubakwa ama small control room ya za drone zishobora kuza zarasa ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nayo ni amakuru rwose nakiriye mu kanya. Ibi rero ni ibiri kubera hariya i Kavumu, aho rero uyu muzarendo yariye Karungu biro biri ko mugiye n'ubundi Uvira naho Mutama tubwira ko bimeze gute.
hano rwagati mu mujyi wa Uvira bwana mumenyesha makuru ndashaka kukubwira yuko ibintu byawo byongeye gukomera ku rwego rwo hejuru kuko ya misozi yose ikikije n'ubundi uyu mujyi wa Uvira byarangije kumenyekana yuko umutwe wa M23 warangije gutegamo za GPS zirimo zirakurura amakuru yose yo mu mujyi rwagati. Noneho ibingibi nibyo byatumye abarundi bongera guhaguruka. Hari abarundi bavuye muri Tanzania ejo bundi, ngira ngo waranabyumvishije yuko hari abarundi bagera kuri 200 baherutse koherezwa kwa Tshisekedi Chilombo kumurindira umutekano nyuma yuko FARDC ikomeje kugenda igaragaramo ikintu cyitwa ubwumvikane buke. Hari abandi rero n'ubundi baturutse muri ibi bice bya Tanganyika bakoresheje inzira y'amato nyine bivuga yuko ngo bari bahagurukiye Tanzania ariko ngo bakaba baherutse kujya mu myitozo mu bice bya Afurika y'Epfo, baje muri uyu mujyi wa Uvira n'abasirikare. Nakubwira yuko biganjemo cyane cyane ngo abakomando, ariko kandi nanone ukabona ko ari abasirikare bashobora kuza koherezwa muri iyi misozi miremire ikikije umujyi wa Uvira kubera yuko biragaragara neza yuko harimo gutegurirwa ibintu bidasanzwe. Umutwe wa M23 ngo ufite gahunda byanga bikunda wo kwinjira muri uyu mujyi kandi bakoresheje cyane cyane uburyo bwa gihanga, tekinoloji nyine mu buryo butandukanye. Ubwo rero ikiriho ni kimwe, Wazalendo wenda iri gutera akavuyo muri uyu mujyi cyane cyane bitewe n'uburyo bashaka gukontorora ibice byinshi cyane kandi biturukamo amafaranga nk'ibice byegereye ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'ibice byegereye umupaka werekera mu Burundi. Bigaragare ko rero mu by'ukuri ibingibi bishobora kuba byakoma mu nkokora operasiyo karabutaka z'Uburundi nyine bashaka gukora ku buryo babuza umutwe wa M23 kwinjira cyangwa se gukomeza gutwara amakuru mu buryo bworoshye w'uyu mujyi. Ni ibintu bigaragara neza yuko rero biri buze gukomera ku rwego rwo hejuru. Wenda turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi tubabwire uko bimeze rwagati mu mujyi. Rero mu bihe bitandukanye haragenda havugira amasasu nk'ibi bice byo muri route nationale nimero 5 werekera kuri Rake. Biragaragara neza yuko amavene menshi ari kujya avugiramo amasasu bitewe nuko kutumvikana kw'abarwanya umutwe wa M23. Ubwo ndavuga abarundi, Wazalendo ndetse na FARDC. Mu bihe bitandukanye harimo haragenda habamo ubwumvikane buke ndetse andi masasu yo akaba ari amasasu y'ubusahuzi. Ibiro ni biri kubera mwabiri ya bice bizo tukomeza kugenda tukurikirana. None reka tuje noneho kubirabana nibiri ko birabera mu bice zi Warikare ndetse na za Rubero. Tubabwira ibiri kuba Warikare bimeze gute Mutama? Reka twinjire kuri front line muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi mu bice bya teritwari ya Warikare, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. In fact biragaragara ko umutwe wa M23 watangiye kwikanga kuko barabona neza yuko igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ngira ngo murabizi mu minsi yashize bagize gutya banasenya ikiraro cyo muri Warikare kugira ngo umutwe wa M23 udakomeza kwataka ndetse batabango bagera ahitwa Pinga. M23 rero ntago yakomeje kubigenza gake. Murabizi neza baherutse gusora abasirikare benshi. Uba amakuru mfite nuko hakozwe icyitwa deployment karabutaka mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, ariko by'umwihariko mu misozi yerekera neza za Pinga. Kandi noneho igikomeje kugenda gikorwa nukoherezayo abasore bize ibijyanye na silent march cyangwa se ibijyanye no kurashisha izi mbunda zidafite urusaku, silent guns operation. Ngo niyo bize, nibo basirikare bagomba kujya hariya bitewe nuko iki kibuga cy'indege cya Pinga ngo kigomba kwatakwa mu buryo budasanzwe, mu buryo bwa bucece.
mu misozi izamuka yerekera nanone muri Warikare ariko muri teritwari ya Masisi ho harangije gushyirwa abasirikare bagomba gukora icyitwa operasiyo za infantry barwana intambara zo ku butaka, bitewe n'uko hari abawazalendo bamaze kwirunda mu bice cyane cyane bihana imbibi cyangwa se biteganye na za Nyabyondo, ngo bari bafite gahunda n'ubundi yo kuza kugaba ibitero muri ibi bice bya Masisi. Ariko nanone wareba uburyo situwasiyo imeze ukabona ntago byapfa kuza kuborohera, kubera yuko ibice byinshi umutwe wa 23 warangije gushyiramo abasirikare batyaye. Ariko nanone umuntu akaba yareba imyiteguro nanone y'aba barwanyi ba Wazalendo agatangira kugira impungenge, kubera yuko bo nta nubwo bafite gahunda yo guhagarika imirwano, bafite gahunda yo gukomeza kwataka bikomeye cyane. Rero turacyakurikirana, turaza kuba twababwira uko bimeze. Teritwari ya Rucuru ari agace kavugiyemo amasasu uzamuka urenze za Bwiza, ariko amakuru mfite nuko ngo naba FDLR ngo bari gushaka evidence zibijyanye n'ukuntu ngo barimo barabuzwa kwishyikiriza MONUSCO. Bikanavugwa ko barimo ngo baranakompoza amabaruwa yo guhereza MONUSCO kugira ngo bagaragaze neza yuko bari gushaka kuza, ariko mu by'ukuri ngo nta bibarimo. Aba FDLR barashaka kwishyikiriza nyine MONUSCO, ni bakeya ariko ngira ngo mwarabyumvishe ko ejo bundi basohoye itangazo bavuga ko ngo RDF M23 nyine abari egare RDF niko bo bakoresha, ngo ko bababujije kwishyikiriza MONUSCO. Urumva rero ko mu by'ukuri situation ngaha irakomeye cyane. Yego, nibiri kubera muri ibyo bice. Reka noneho tujye n'ubundi muri Sud Kivu tubabwira ibijyanye n'imvuru zikomeye zavutse hagati y'abarega n'ababembe muri Kivu y'Amajyepfo, ibizavuyemo imvururu zikomeye cyane. Amakuru dufite ari guturuka muri teritwari ya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko havutse umwuka mubi hagati y'ababembe n'abarega nyuma y'inka z'abarega zanyazwe n'abazalendo. Uyu mwuka ukaba ukomeje kuba uba mubi cyane hagati y'ababembe n'abarega, ukaba waravutse mu ntango z'indwi turimo mu sheferi ahitwa Buzimo iherereye mu teritwari ya Mwenga. Iki ni ikibazo cyavutse nyuma y'uko umurwanyi wa Wazalendo wo mu bwoko bw'ababembe uzwi ku izina rya Ile 11 Etore anyaze inka z'abarega zibarirwa mu 10. Izi nka nk'uko aya makuru abivuga, akomeza avuga ko yazinyagiye mu gace kamwe ko muri sheferi ya Muzimu. Zimwe muri zo zanyaze yazishyize ku isoko ziragurwa, ariko hari n'izo yateshejwe 3 nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Biro byatumye havuka ukutavuga rumwe hagati y'abarega n'ababembe, ni mu gihe uruhande rw'abarega ruvuga ko rwasuzuguwe n'ababembe. Akaba rero ari ibiri kuba n'ubundi mu gihe hari kuvugwa n'andi makuru yuko bashobora kuba bagiye kugabanaho ibitero. Ni mu nyemerero no duhite tujya kuri page ikomeye turebe ibiri kubera muri eno zigenzurwa na M23 mu gisagara cya Goma. Byifashe gute Mutama? Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo naho hari amakuru, ariko navuga wenda nko mu mujyi wa Goma. Situation y'umujyi wa Goma ngira ngo murimo murabibona yuko irimo iragenda ihinduka tetarema. Ku munsi w'ejo hari hatangajwe ibijyanye n'ihinduka ry'ibiciro by'ingendo bikozwe n'umuyobozi w'umujyi wa Goma, nyuma ariko y'ibyifuzo bya guverineri uyu nguyu Bahati Musanga Elasto. Hatangiye rero kuvuka kavuyo, nicyo navuga, nubwo wenda bigaragara neza yuko ari intangiriro, ariko biragaragara ko ibi biciro ntabwo byishimiwe na bose, kuko
ikigaragara ugereranyije uburyo bw'ama esanse ndetse na za mazutu uburyo zihagaze ukagereranya n'icyo giciro cyagiye gishyirwaho mu bice bitandukanye, harimo hamwe abatagisimeni ndetse n'abakora umwuga wo gutwara abantu ku binyabiziga nka moto, nubwo moto batigeze bazigenera cyane, bisa naho batangiye kugaragaza yuko batabyishimiye, kuko nk'ubu ngubu kuva mu mujyi wa Goma kuri gare hakoreshejwe bisi ni 2,000 by'amafaranga y'amanyekongo, noneho hakoreshwa taxi voiture bikaba 2,500. nk'abakoresha taxi voiture rero kubera yuko aribo nyine urumva byanga bikunda batwara abantu bakeya, batangiye gukora reclamation bakavuga bati twebwe aya ni makeya, yakabaye byibura ari 3,000 by'amanyekongo. Sake buriya Sake Goma ni ahantu kuri, rero biragaragara ko wenda umutwe wa 23 kugira ngo ube wawukorana ibijyanye n'imyigaragambyo biragoye, ariko biragaragara ko isa n'isa ashobora kuba haba akantu k'imyigaragambyo y'abaturage batishimiye ibyo biciro, cyane cyane abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu.